Kublai pi baro syakatup Khuborjylla ke donbosco media network. Mat wakong san menta ke sengi Shillong. Raknam ladu ke aroma choir ha ke inter CMC choir competition umsling parish. Wat jing tip ke upstar halor ke hukum ke Supreme Court. Riang ke Khubor terwadi ya ke jaka ke hima soyong hanong wa mau tamur. Bat pej benyak kibor sinsyar ke NEHU bat KSU ya ke surok ba jorabat umyang. Bat mentangin pa syaki Khubor bakam benyak. Ke Parish Pastoral Council jong ke umsning Parish ha ke arpusan terik Risaw ke lepelong ya ke jengekop ki kenhun ruai jong ke Balang Shnong Catholic Managing Committee Inter CMC Choir Competition ha ke arpusan terik Risaw ha hall jong ke Balang ha umsning. Uba niki ek harthang mau sekretari PPC ulalong unong yalam kabalang ban sanduri ya kini kejing ya kop ruai. Kikin hun ruai choir na ki Balang Shnong CMC jong kini ke parish kila sei borba ban peni lagi sap ki phong ki rendang ba hin bat ki sur jing ruai babang bathiang. Ha ke bakut kinong bishar kila rai telilang da kawe ke sur ya ke aroma choir na ke Balang Shnong CMC Block 4 ke Belawan Ningkong bat ke ladu ya ke Saint Dominic Choir na Umsat Sning Sub-District ke Belawan Baar, bat ke Rosario Choir na 0 Point Sub-District ha ke Kerdan Balai. Kini ke jingekop ruai ke lekring bun ki reuniam bat ki pai ba ki Belawan ban sngap da lagi jong ki skor bat ban saki ya ke jing rendang jong ki Samla shinrang bat kenthei jong ke Balang ha ki CMC jong kini ke parish ki bekentup ye Reverend Padar Pius Shadap Parish Priest Dikon Lekot Singh Harmau Plang, Bak James Bon Jana, Secretary CMC, Block 4, Bak Gideon Singkli, President Seng Rang Ba Umsning Parish, ki Sister, ki Catechist, bat ki Pat Reunget jong kini ke Parish. Shwaban sedang ye ke jingekop, la pediang sengobha ya baro do Bak Niki ek harthang mau, Secretary ke PPC. Reverend Padar Pius Shadap, Parish Priest ha ke jingkren lingkot ulai ro ek PPC ke belate song ye ke khun Samla ke bedon kisap ha ke ruai ke siau lingba ke ni ke jingekop ruai kwaya. Ke jing ruai na ke sam shispa saupun reu bat ke jing ruai Jubilee snem jingkermen ke lakta ek donot bat ke mensim jong gitu ke beladon ha ke ni ke lempung ye kop ruai. Bon ne ki khamat ke lalang ummat da ke jing sngo melung mensim ha ke ni ke sngi. Lepen wai ya ke lempung da ke jindwai sngongo na u Reverend Padar Pius Shadap.
Kakenhun kinohikai All Primary School Teachers Association APSTA haka arpunyo terik Risaw arjar arpusan kelai kendo yu Commissioner bat Secretary Education Vijay Kumar Mantri banyakren halor katu katni kejing ki bakinohikai primary ki kendo. Hadin kejing kendo bat u Commissioner General Secretary ka APSTA uba FC Shillong bat kakong Vigonia Nongplo Assistant Secretary kelai thu ikimat balai kren kilong halor ke hukum bala penmi da ke Supreme Court ha ke shitarik unailur arjar arpusan ke bala betha baro kinohikai ki deban pas ya ke Teachers Eligibility Test TET. Lay kren ru alor kimat ki payday bat ke jingpen kiu kelas ki kena school primary nadu class 2 claim ye le examine kajing siu ye ki areas ye ki nohikai bat kajing sha pentrei ki nohikai ha ke Election Commission of India kum ki booth level officer ban lum jing tip ye ki voters ha ke leng ki jaka. Shua bangin ye kren batu Commissioner Education Secretary Vijay Kumar Mantri nilayo ban bu ye ki khatwei tali ki point di bangin ye kren kebaningkong kadi ke point ke bangin ye kren ketuka Supreme Court order kami ada shitrik jong September jong kadi ke sinema raja arpusan ke baong babaro kilohikai kidi ban pas ye katet bat lada gitu ki badai hapos sang service hapos san snem kimban kam ban yele assure katet ketingkali ke bangimi bat ngibu mangkwa ban yo jingshai kumbang ala kren bat ngala pemilu ke Khubor menchua ba ngalawan sabo Haryana ngalawan syah Assam bat sebagai state dan wat bat toket atau banyade bat kene katet ke bang pemilu ke Supreme Court mengingi ba di state kum ke Haryana bila pendep ya ke state dan ke Assam state maka jadi ke bami hang ni kalong ba hari ni kindiat sengi kami order na DSO di papan agar performat ke jengki kepada baitang ya kitet bat ya kitet bat IMSET kaca no ke set bat kani ke DERD di negara yang jongi ni abu ke jempen syai bat ni abu jing doa baik ini kino hitai ki papas ke set kim dat kam shu banile det memang kelami berkelapau paham tu di kalong ke pasal tenan ba commissioner ru ba assure baik ni bat hang tu ya kemat jongi ula phone yu gitu ki benta ki badai ban pha ban penbet ya kani ke benta lakin adno say ketua set bat ke DERD government ketua district eligibility test kai ke bangakwa ban pensyai hangi kalong ba knowledge ki state bat ki state on shisien ba ki ladan ke eligibility test ki rata komod kade kedet ke hangi ngisu thu bakla ba ong ba kaset kan ha ban syarut ya tabaar pat kade hakato ba ong ban om pelong examen ye ki kena nadu pre class nadu class 2 ladan ki khat nani tiba la ong ba ngila khat ya ke jini kendu jong ki kemi ki pa pat ki bubun ki kemi ki pa ki ong ba ngi kwa bahkan dei bandan hi ka examen kenang ban assess kejengmot jong commissioner hangni pat kalong pa ngin su ai ke tu daily assessment ya ki kena man lakasngi makin pek bat tinggi bakin assess hang tu kende ke jingkeli ke bami pat na diwe ni ki khat ki jongi kalong kumno ke nyila ban assess ya kini dikena ladangi don tang iwe non kai bat arnut kinon kai ki kelas 4 kilong nadu kelas 1 nadu pre class hadu kelas 5 kebomot adu nyo di kelas tendre komisioner kata kasyong hagajing start dan pat belong ba katkum ke order pat ke bumi makino bino tiba pelong ke examen written ki school actions will be taken tendre hello jong kini ke benta de ke ba le kren kalau ke order ke di ban mi hi kenang ban pelong ban pen seluruh pat kita kai le ni hati head yang di institution bakin nang hapan board de la dam la ban le adu katarun dre sim man pe ke assessment ke jong tu na de lor jong kani ke benta lu me shai aga baye dei pat bat ki area ki jong kai deficit ke basakut na 100%
but ke 49%. Ya kini la assure ini bah ni lapan po ke finance bat kanwan ban ni lapan iru iba sidan kat tu kan ni ki SDSU ki balasiu wat ke 46% ru. De halot jong kini ila ong ba ni le bakat bala ban penyo ya kini ke area jong kini kita kai ha Khubor na kajing priang gawe ka recording bandi ka jaka jong kahima lingdo soyong na do saliang shadu shru shaki BSF kabehe batyar hajar akar tam neduna hakador banyaus pa klur tingka tam AA na kaliang uba PF nongrang ubade General Secretary kashnat hima nongwa mau tamur soyong lingdo ship ulawan ban pensyai pa halor kani kajing priang jong kani ka recording habakren shigila pathai Khubor haka arpunyo terik Risaw uba PF nongrang ulay thu syai badai mau ubala record ikate kajing yakren namar ba uba estan sing jana nongbed usirdarship shnat hima nongwa mautamur soyong lingdoship bat uba rasting well el thaba nong aibud kila thmu bande kate jaka kumba news pa klur shikishipai BSF bat thmu banya samar san klur tingka bat kat kebatam enbu akafan kehima uba nongrang ulong halur kata kakam bande ke jaka shikishipai bat banya sam mar san klur kalong ke bamla ban pediang ha umarwei uba PF nongrang ula keno ba uba estan sing jana nongbet bat uba rasting well el thaba kila persyang ban kro bat ban pengop yu ban dibet ya kejaka na saliang shadu shru hakador ban news pa klur bat ban yasa marsan klur Henry na kaliang jong shimet menjur setia na kini kedaw ula record ya ketika jingya keren bat penpriang ya kini ke recording hagi social media uba PF nongrang uloong bat kenturu iki khun ki hajar ke khasi bekimdei ban nget yakum kini kibril ula kentu bat kersiuru iki menteri kini kashnat jong himaling do soyong bekin long ki bashinrang kabut Khubor bat bandon kamon bajwat banum nget ni ko ngu yakum kini kijingkro bat jing penbet jong kini kibril uba PF nongrang ula keno bekini arngut kibril kidi kinong yalam balik donbor hapok kahima bat kila berngem ru bakino kino ki bom ko ngu ya kini insya weng bet na ke jinglong menteri hapok kashnat nongwa mau tamur kumta na kaliang jong ba nongrang uloong ba sya ne ailat bakin le donbor uloong ba ula raikut ban yakun bet lada kitmu shisha ban weng yau ngaku musketri hakapor kebangan record yang tu kejengnya kuran ngedor rekat pada saudara-saudara jong senat hima nawa motomor ubah estan sing jana nobet harikat baru ada kaisar ubah ras tenggol taba ubah longru akting lingdo jong hima soyong mensyua te kejeng keli kalong balai bagi long para nongkit kam ngaku musketri kadang nut ban record yang kejengnya kuran jong katakan dia jengkeli ke balai segi pai bak ke sudah lo mentah dah kejeng sukya ke mesin ngan hab ban yatu kenang bagi pai bak jong kari jengi baru away kam tam ke hima soyong berkesat hima lo amutumur ki de ban suhu saya kale ngapra hapi mentah dah ka burang shwa bangangan record si kenta tam kejeng yakuren kejeng yakta kaladon kabaning ko du kabau uni usudarship wanra hakata kajing yakendu kajogi kabangan record au haka arpu artrip nai bang riu arja kuat wanra ya kade ka notification order kabal apan mi daga dis council arpu kendai kerip April arja arpu bala betha yo lindo jo kahima soyong badai ban wen shwano ya kum usudarship jo kasna hima kanya ke notification order kabal penbi nak ada sekonsen. Teori saudarship wong ngasukya sibun bahalor kade ke notification order bala penbi nak sekonsen ba uling do soyo ude ban wen loyo bun wen loyo bat hak ta kapori kalau adon pat kajing ya peli jumbon ba ras tunggal ba kumu ada baisa wong wadom slow hading kakasau terik
ngan sale ka wadon kam tak tahu kami kato watsu yesu na perkat ku slai din ka sautarik ngan ale ka jin kam kaya ka sautarik no wa bani tu menta ka sautarik kedai ka sri ka sautarik jung julai ajar kuar ka ka sponsor ka betha ya ka hima soyong bade bandung dor balima temri ka ton ka jin penkala pade hajin kata ka jin ya keren bal arak lo ar mulai kare bar ka jin muju ras tunggal ka ba ka jin milen tiga lo upendon kam da ki kun samla bandia ka kerten jo JSC ki kun ki jajo ka hima soyo bad da ka jeng kmenanti bahadir ka ka khaso tere ulen do ka hima soyo ba basal kun ka ba usak ulen ban mo urwan kun ulen do kata ka ado lo ba ka plan te hakan ka jeng keren kalong bandi ya kane ka jaka ara jaka ka ci biasa ka jaka ka ban tuntup nadu salyang hadu kebenta joko shru bat kani shru kala tengku bat ke himano spung kidon ki benta ki bahap bat ke himano spung hakata ka jeni kuran na ong kumne hatu ngin siudai samo banyak pelan bandi ya kena jaka habaya ki we menshua ni ya persya kumba kapa wa gri ko ding di ba pias do bopli bakla damar ba indai ki ku ni hajar ki masuk yong ba dimtip ha ngam no perem ni kajing pencai ba PS lendo ba kilong kinong yada bandi ya kajaka ki PSF kadi gene kajaka kabadon hanak rabel pilang pilang kubi kane ngaru ngadon kata celsuits kabala penmi dia kajing trap kade ko order kabadai na ko order jong hai ko tenda kan kajing keren mi keren kajaka no salyang hadu shuru ndai ya kan nagrabel ngomen shuang ya persya iki breu bandi ya kajakas ki BSF kabadan anak grabel mentangin plan bandi yang ada kajakas ki BSF nadu salyang sulu ngam pedang ya kata bang ong oke fine tongin ya rasa komiti lada ka komiti kaya keren kuno ai kadon kadarkan wana komiti da kajing temu ban wengi ki khoruk khoram bat ki jingwet hasurok ba jorabat umyam ki bor sanchar ka ribhoi district rengkat ke National Highway Authority of India NHAI bat KSU ki lajurep ikni ke surak ha ka arpunyo terek Risaw kini ke jing jurep ka lalong halor ki jing ot bat jing a jing mut ki noilam ke KSU na them ribhoi ban penlong ye kini ke surak ba ka balat ni ki jing ma ke jing mensaw ikinong let nong wan bat ikinong nya kali Assistant Commissioner Akash Marak and NHAI Consultant Krishna Gatti, KSU North Khasi Hills President Ferdinand Kharkamni, kinoyalam shnong na nongpo mau diang bat yaw maulong kila donlang ha kini ke jinglet jurep ya kini ke surak pa. Lepet benya i ke jingdon kamban bo street light ki jingking ha ki linti yat kejat ki nala ki zebra crossing bat ki rubble strip ban yadai ki nong yat linti bat ban penpo ya ke surak da ke batung de ki ding bat ki sentiu kinoyalam ke KSU ki la ajing mut ban pen itanat ru ya ki surak hasor nongpo Khubor jong ke NHAI ki lo Khubor ban le ya kamni ke bedon kam bat kin sepenbiang ya ki report mentahiu benai na kaliang kinoyalam ke KSU ki la penpau ke jingkmen halor ke ni ke jingkular ban penlong ya ke surok pa ke be itanat bat ke balat ni ke jingma jing mensaw mene dak step na kaliang jong ka National Highway Authority of India lembaga office jong project director na po ka Shillong bat kunjo na po ka regional office na po Guwahati lai po mene rekat ka office jong DC lembaga jong DC office Sir Abhilash Baranwal lapa UAC Sir Akash Marak bandon kene ka inspection ka ba ngin kan mau ip mentadang kini ki RTO gilalibu ya kador khas jauh DC office ban penpau ya kajing angnot jogi nadu kisnem ki ba nadu kisnem ajak andreu ka bangi kwa ya kajing don jong ki foot over bridge ki batkena ki footpath nangta kini ki jingdon jogi zebra line ki rumble nangta ki jingdon kam jogi light kiba kini po ki junction kiba ngan sa pentip pi kalau kai masuk tenat nomor ba menta kasngi iyo i kajing yesim bentalang jong ka donbosco nongpo mentang idolang yastan rangbak shnong mene ladon lang hapo nongpo ila don lang ki rangbak shnong nongpo
mau dia napo yomolong bat kawi ki kun hunru ki bade napo school kila ai jutip ingi mende ba ka e ka karai bat ka e ka jingya pembet na liang jongi ka khasi surinir napo riboy kalong ka e ka ba ngin Shillong ya ka ju karai te haba kenu mtaski kombangan penpau pi yo i ya ka jingpet kmi ya ka jaka bensnai ka foot over bridge ka bandai hang te hanong po kandai hapo jong ka ROW right of way hapo jong ka nahai kabadai hapo jong u pedang jong kane surok kane ka diversion R4R point sun meter kabolong hapo jong ka krishna ya kane bat haju ka landing bat ka stairs te kawai pat kandai hapo hapo jan school alpha kane ngin ong no hajan pamsim bat kanong po kaba kataru krishna hapo jong ka ROW te kalong ba ni suthu bakalong ka bakloy namar kanam don shu kajing shim jaka ban don kam yang ne ka foot over bridge te yak badai bat kiwi ki foot over bridge tru nang liang jungi ngila ship khia ba ngintip ba kidan kidai bandon hai te kumbangan tip pi Bat da kini ki Khubor ngila poi shika bakut tat hadu bangide syambiang kublai shibon.